Поста хора, аз съм Дапров и днес тук до мене е Зет. Кажи здрасти. Здрасти. И днес и той ще прави клип. Давай, започвам тук. Здравейте хора, аз съм Зет. Тук е Дапров и днес ще Здравейте. правим клип. На Майнкрафт, в един сервер, аз трябва да ти го пратя обаче. И това е, чай стои сега. Опа, влезнах в сервер. Влезнах в сервера, аз да искам. И сега ще чайте само да си настроя мобизина тук. Извинете, малко трудно ми е. Не иска. Така. Промени си скина, защото така малко по-забозило да няма скин. Чай сам. Виж, това ти е. Чакай, Има нови помежду другото. не знам. Скинове. Много. Си тук. Аз съм естолови. Дай да бъдеш с кошара, брат. Той има... Къде е кошара? Ето го бе. Това е кошара. Това не е кошара. Не е кошара. Бездомника. Това е кошара. Това е кошара. Да, ама и он я става. И това е някакъв подобен кошар. Чакайте само. Аз съм с кошарче. Тук, да. Бъркам в кофите. Айде. Давай игра. И е тук, виж, приятели. Това. Опа. Ари бе. Въведете име на сървъра. Гледай сам. Много въвежда. Да, окей. Извинете, малко бавно ще стане, но Да, но защото клипът ще бъде интересен. клип ще бъде много интересен. Точка. Оба. Ето да си го изтрие, защото е много як. Опа, аз написах мед. What the fuck. Да не мога да пиша на английски. Окей. И запиши. Така, ето ти го. Сега Wi-Fi трябва. Трябва да се свържиш към твоя Wi-Fi, иначе не работи. Аз сега съм свързан към вашия Wi-Fi. Не, аз съм свързан към твоя. Да. Давай. Сега че е само. Аз нямам Wi-Fi. Ето го. Да, чай само за малко. Това ли е? Да. Не знам парол. Да, са, ти към кой в момента си? Това. Към петището. А? Към петището. Към кое? Нищо. Запиши. Добре, хора, вече. Трябва ми Wi-Fi, брат. Трябва да се регистриш. Регистрация. Горе в чата, бе. Как ти е името? Не знам. Ами трябва да си видиш първо името. Айде, бе. Фак, бе. Ей, мам. Абе, дай. Спря да таковаш, бе. Видях. Що спря? А, Окей. Ще играем на... Кое да играем? Бе. Карне в този сервер. Ще играем. Ми давай, ако искаш. Чай стои още не. Аз ще играем на фудра. Няма какво друго. Давай, пускай. Оси ги звука. Окей. Така. Y yo sé bien que estoy llamando solución a engañarme. Todo
Todo no tiene que tener un porqué. Aunque yo me esfuerce en que esto salga bien, me debo querer y seguir en pie. Hay cosas que llevan tiempo y otras que el tiempo se lleva y solo mírame. Quizás hay heridas que deben estar por que ver lo que pasó en mi piel. Otra mañana que levanto con las ganas de morder esa manzana, pero me lo prohibiré. Me he dado cuenta que no busqué una salida al laberinto que yo estaba porque de él me enamoré. Lo peor es irte al mar y no saber por qué. Lo peor es caminar y no saber con quién. Sé que en la vida se calle, no dicen si la batalla es contra mí o conmigo, porque yo vivo tan solo para complicarme. Correr hacia todo y llegar siempre tarde. Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme. Pa' acabar muriendo en el desastre. Sé por lo que lucho y no voy a cansarme. Voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme. No sabes lo que yo necesito en ese instante. Algo dice no debes pararte. Cambiar mi bienestar para que tú sí estés bien es como tirar agua al vacío muriendo de sed. El primer fallo que tuve es morirme de frío y ser el primer abrigo de todos menos el mío. Y me puedo equivocar una vez, la segunda que si falle será culpa mía, no de que el error me pague. No existe un camino que te cambie si tú sabes que eres tú quien cambia lo que vale. Que estoy llamando solo te lo engañarme. Todo no tiene que tener un porqué. Aunque yo me esfuerce en que esto salga bien, me debo querer y seguir en pie. Hay cosas que llevan tiempo y otras que el tiempo se lleva, solo mírame. Quizás hay heridas que deben estar porque me hacen recordar. Porque yo vivo tan solo para complicarme. Correr hacia todo y llegar siempre tarde. Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme. Pa' acabar muriendo en el desastre. Yo sé por qué lucho y no voy a cansarme. Voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme. No sabes lo que yo necesito en ese instante. Algo dice no debes parar. Пусни някоя друга. Или пък... Porque hoy es uno de esos días, uno de esos en el que te miras al espejo y piensas, nada va a poder conmigo. Si cada mañana arañas minutos al tiempo y los días sin planes acaban saliendo mejor hoy, voy a probar mi experimento, no pienso dejar que nada me limite porque hoy mando yo soy mi propio dueño. ¿Quién eres tú para decirme a mí que no puedo cumplir mis sueños? Solo yo sé de lo que soy capaz y creo en mi persona, por eso conseguí vivir de algo que me apasiona. Hoy nadie me quitará las ganas, las alas que tengo son para volar, por intentar no pierdo nada y no tengo prisa en que mi alma aterrice. No voy a arrepentirme de lo que un día no hice jamás, aunque lo intente el mundo te haré frente. Al final del día queda mi familia, mi novia y mi gente y eso es suficiente para mí, es así, porque yo sin ellos no podría ser feliz. Porque la vida no hay siempre que tomarse la mano y los problemas se quedarán detrás del cristal. Quédate con lo positivo, lo demás da igual, todo sueño puede acabar siendo real. Porque la vida no hay siempre que tomarse la mano y los problemas se quedarán detrás del cristal. Quédate con lo positivo, lo demás da igual, en tu historia eres el personaje principal. Valora lo que tienes porque hay quien no tiene nada, no hablo de lo material, va más allá de las miradas. Hay mucha gente buena y fuera, muchos sin rumbo fijo, yo solo me fijo cuando veo un alma sincera. Yo soy un cualquiera como tú, hoy sigo este rumbo por carretera y me acompaña el alma de Bubu. No voy a quejarme aunque me caiga y eso duela, mis padres me... Така, хора, видяхте какво става в последния матч. Давайте да отваряме паковете. Така. Няма да бъде добър. Да, окей. Аре, още един голд пак. Да не бъде добър. Какъв е това, бе? Ай, какъв е това, бе? Някакъв циганин. Давайте. О! О! Кристиано Роналдо. Ама аз го имам в отбора. Но пак много добър. И преди малко забелязахте ли, че Кристиано Роналдо си вкара на собствения отбор? Да. В другия клип ще направим такова. Ще направим пак опенинг. Имам пари. Може да отворим един спешъл пак. Ама той е много скъп. Ще отворим някой друг. И да. Аз само едно мога да ви кажа. Аз бях да проф за вас.
коментирайте, абонирайте се, ако не сте. И ако сте нов в канала, абонирайте се за матча, ама в последния матч ни биха с 4-3. Така, аз бях да про за вас, абонирайте се. Значи, аз бях да проф за вас, за трети път го казвам. Коментирайте, абонирайте се, ако не сте, ако сте нов в канала. Ударете по един лайк на видеото, аз бях да проф. И Зет иска да каже нещо. Хора, на 8 август ще играят Манчестър... Реал Мадрид. Реал Мадрид и... Не си спомняме кои други. Да. Но ще играят утре. Подиема Спорт. 2 или 1. Подиема Спорт. Така, аз бях да проф за вас. Коментирайте, коментирайте, абонирайте се, ако не сте, ако сте нов в канала. Аз бях да проф. Чао!